Tigi nanti di uningas to, tigi na soma sa pagariak. Na tigi na saka, na tigi na kagigi yang gagalabog ka. Na tigi na liyaw ka pra nagbos ka. Nagyan ko to ini kula to Omar subada siya na putaw. Kauda liyaw na titun na pra nagnian. Liyaw ka tinga pra nagbos ka kamata na tigi na so tigin man ay so pagaring ka na malaip ka kuha ka surga na diska. Nagusuwa tigin man ay so ulangit na di maguran sa pera ka gumangamunti a gumangabulawan. Mapumbunog ka tigin. Naliyaw ka. Giyuto, inyaw lawla. Nasangot oras na ini miali Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kakabalaga sa masjid. Busa ka naman, busa ko takakabalagay ko wakto. Sad natigin sa tao, asi ko 40 gawi. Say ko suldo 40 gawi. Na brought niyan so imam ko takbiratul ula. Mutapagan niya ka takbiri doon. Ape mamuda ka no sa masjid na pamanak, yung utakya kamatir no kumiyamat na upama kumiyakar nga nurusin buyang. Nasa din sa tao, makarangan nurusin buyang sang kutapagan niya takbiratul ula sa malalayo niya no to ko 40,000 na miya sigurado de na dinumpa kit mo neraka jahanam. Awu miya sigurado de na didung kebetulan sa munafik. Sang utauras nabala so to mga tawag kabalagaan yan so sampayang iyan. Ako, miyaloy puno Rasul, may patagay ko mga mama, kanabas ka na mga bay. Diyan ko tasambayang kami sa masjid na mga paralo, na hindi siguro kami yung Rasul, o paro, na ibaling kami sa mga sunaton. So sabayad ko mga sunat. Ino to, nakagi-arap-arap po to Rasul sa may kasuwalay, na di kasimbayang ano sa sunat, o mga dato, o gusto mga bay. Miyuman ko sambayang uno mga bay na sungsuwalay na bubarakat diang ko tawala pero mamindiron di sambayang so bari ko surasula na may harabian mambu naron di sambayang walay niya sa mga sunna gugida mi akan demara kalian nagyang uta makapagabres gagana sambayang sa walay sa sunna kana ba niya pa na pupungilo ba masjid asin sa walay kung mga sunna ron malay balas. Bitero yana ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Balu yani uso sabar ko sambayang iyo dataro mga sunna si sawalay niyo uban niyo baliya sawalay niyo kubur. Na ino ke baliya sawalay kubur. Na ini sa parmanu Rasul ubadi sambayang iso kubur. Na mana niya na udigap sambayang sa sunna sawalay amama na datar bumimbuli kubur so walay ka. Mana na mimbuli kuba. Gusiyay ko mga dato nangayap tero na kang adma na mama apo pugi mama niyan so mga tao nakataon niya na ipgugudiran gusto waya kapakayap gugudiran nga di pendiya kata kapakayap gugudiran nga di meriba kapakayap gugudiran nga kagis kanya na miya karata-ratay kurupan na tagulan niya din na sila na kataon nila na mariribatan yung mga tataw sa kukuman kapag kaya sila na ipagugudira nga si ibu imam sa sulod na makaliw na pag-imaman niya sila mangumarat kaprata-rata sa akuan parangay nasang utauras na ipagugudong mga tao nawa na mataw na datarya na upo niya sila pag-imami na pitiru Allah pitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal thalathatun la yaqbalu Allahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ya'ti as-salata dibara wad dibaru an ya'tiha ba'da an tafutahu wa rajulun i'tabada muharrara. Telu susunat tigu Allah tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ko mga manusia diterima susambayang ira antawa ini mga day paganairo na tigi na diterima anu Allah susambayang yan na so tao apo pugi mamanian so mga tao akatawan yan din na ipgugudiran Opa mau yang utay ma'am miyaw masu eleksyon ed mala di gemping ed mala di mamagay pira katoy miyari duya na tao akna ba kontraya sa party nipkugudiran tira na pitiro mga ulama kamurka na kapamagay nakatiyaki amurka na imamay na di kami rumagunot na sangkotauras na hukuman yan na unot ka nurun nga pitiro Rasul at ginasallu ma'al fajr o pa man nagpakain na munot ka nung kotawa di anadusan niya so sambo yang iyon na miya kapiyapiyan uwi na sa kanya ni diterima kanya ni diterimaan
bertanu kaso. Mereka mau masuk ang bunuh Allah, akasiksa niya, sekanya budi tanu kirapat. Mana ini nada taruh dari bira mereka berdali sinsian niya, nak naba tanu kalabusu, sekanya yang bukan kalabusun. Ati bagi kira bisa dali sinsian dari bira pada kalabusu su taurun. Nah sango tauras. Ini siapa roto? Kailangan nasa imam na naman lagi-lagi dun sa mga tao. Bapianto na partiyo tao na lagi-lagi dun diskan yan na kuan, bapianto na dimbubuno na makasusugat di makapsisinabutan na lagi-lagi da arkanian, pala niyan siran na ikakakpalangulangon na jamayan. Upun manggulaw la pala siran no magud inupno to amaratay adat. Nasango daw ras na pupugi maminen siran na da sampo yang yan. Do terima. Kedua diterima so sampai yang na so tawa ayakap sumbi yang na ko miya ko man miya pupus dan so waktu. Na diterima membuka dak waktu niyan. Ikatlo diterima so sampai yang na so taw di mana mbo yang ugi na dinya dimbibi saya so na babisa ya. Maana bapiaso pagi watanian na wataya penutua titua wataw pagarinya na pangalangap niya na bisaya kan mana giro mana. Takin ubah kena kam lagi sira bala sira mapiataw. Nasa di sa tawad niya di bibisihan sok na bati tua bisaya. Nasa ko tawras na da terima na sampo yang yan. Aguad na miya Rasul sallallahu alaihi wasallam teku wa miya kalala teku. Adung una titud na miya kalala teku ko mga manusia. Bituro yan asraqun nasi alladhi yasriqu min salatihi. Aya pituman tamana na tegaw ko mga manusia na sugpuman ko sampo yang iyan. Kila ya Rasulullah kaifa yasriqu salatahu. Ya Rasulullah na andu menaikap kupan kuin yang sampo yang iyan. Nabi turu Rasul sallallahu alaihi wasallam adinian teruto pensuka roko iyan. Agu dinian teruto pensuka sujud iyan. Mana magaan ni karuko, aku magaan ni kasujud. Mana Romeo ko, miyaka putok man. Na sumiyud, miyaka putok man. Asang ko tauras na teguh sa sambayan. Teguh. Nama daklay. Apka tahun kada taray, miyaka ganggan ni karuko, miyaka ganggan ni kasujud. Agu ayat pituman tamanan akaliget ko mga manusia na sunyan di peliget so salamian. Mana miya balaki so pedien na benar benian bendumimu na danian di salama so pedien. Nagyut te kaliget. Na ya subraw na kaliget na sosial makadangan yan sembaga. Gyuti una-una lang uno kaliget. Kaliget din so di silam na subraw na kaliget so disembag. Na ako kumanang na salam na gumiraw sa tawa assalamualaikum nagiraw ka mambua sila manakana tumwa di su salam yan sobra inga gidigang giraw bedna waalaikumsalam uku paru na yataralbi na gumiraw ka waalaikumsalam warahmatullah ugiraw sa kanya na assalamualaikum warahmatullah na yaptirun ka na waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia teh hukuman ang kanan asalam absubra anop sembag sukapia o silamun. Namanya panutula surah surah nasumia lamun na pala-pala niya nutupitiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At igura surah din nagisimbuga karka. Akinwan yan lang mambu. Tingin na ngayon ito ya Rasulullah. Tingin na niya pasar pala yang kadun natigin mo. Din nasubranan. Nasama tawaras nalambo yung umuso padugah. Uwi nasa katani man to na miya binasa nga salam ko kaya binasa unom ranaw naba miya binasa so salam ngaran wallah uwi na mimbinasa so ranaw naman so salam na isa nang ngarano Allah miya suti-suti udi na man gisultan ko kapiatan sa nga dunia o bugan ra kawatan yang apon gisul si sanda sa Manila sa surga. Ay nga kisul sa surga mana salam kaya mana salam na kalilintan na nasama no to na ini begini ra tanaw pawira dito no di misi sa lindoga ugi na susabad ko mga manusia na mimbina sa siran na sala ka pimana nila ko salam
Gina na miyaman ko, natigina na, katawan na kan sumanaw salam. Nasangot oras na miyak manan niya, so miya suti-suti na miyak manan niya, nakapaman ko. Nasangot oras na mimpi na sa tao to, kapag kami siksaw sa alungan na mauri, dinilayo Allah. Hustod na yan. Nagito. Mga bagwataw, mga uda na upun niya na pagkabayan sumanguda, o di na pagkabayan mga umanguda na tinarampay niyo raknon so salam akan. Manan niya rampay niyo raknon so kabaya ako. Namin bulip man sa mutawra sa kapangabayan namin, binasad na nga para tiyaw sa buwan ng mga manusia. Sa katanop mga tao tanong, di tanong silin sa yamanan niya na barakang anasalam, aso salam, na yamanan niya na tanong di paginataw o yung su Allah, na taman sa mundul tanong ko Allah na ayat tanong man pagandudan. Ano nga mga tawa si salungan na mo rin ang bulin no Allah Ta'ala adyo nga para sira na aso. Nahudin nga lawas sira na bulin na sira na baboy. Uy, na yung kargon niya nakibarasan mo yan. Dan yan ay buwas ako daw na di ako nabadib simbiyang. Nabay may totoro to na itong sudib simbiyang ano sudib simbiyang. Tumutok masuk muntala so adiso baru napupugiyo. Owan. Nasama nanan. Namiyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigina ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa kalb. Budi kelak no isar kanu amay ko sa kanyan na ayaw laulan yan ay pupuro yan na ulon yan kuda panakipuro no imam sa ulon yan dataro sujud o gusuruko. Kasalin sa ulaulan yan na nanatigyan na banyan di kelak na sambihin no Allah Ta'ala sa ulon yan sa ulwa aso sa alungan na mauri. Naukilak niya no to na di niya napugunaan muro ulon niya na udiyan ka asiko sujud o usiko roko. Na di na pirma mintipon si di mangulaw-ulaw ko mga boy. Di maturo sa bada mga boy. Si mga dato na si pirma minti di mangulaw ko boy imam. Ay masisirian na imam mo to. Nandun di ka kukugi sa may ito na miya kaunad. Tangin no ba ka miyang ungukutang mo tayo imam. O di na miyang migukog sa may ito na agisyak ito na di niyang kabayan no ba badi makasimbiyang sa kasimbiyang arumarapan at piyepiyan na may ito ba kakawang tayo mamiyaw na. Naino ko ito pagunak na bubak ako na sila. Asang tauras na nakasalaw ito. Agu susaf o mga kwat, mga bay na yamalaw ni balas na susapa mo uri, na susapa mga dato na yamalaw ni balas na susapa mo una. Wanaw gayid na kiyo kung manuto Rasul sallallahu alaihi wasallam kakagiyo pa makudan niyang kukuma udan niya nuto kukuma na kasuami ang mga dato na pumago na miso sa papaganay iman to na sabab ko yung katay ang mga manusia kapiasak nagupunakan na miya suwa na naman na maulo na sa maap de masjid na di man to di pamago na tayo mauna sa tasap na bapia mapapantagkan sudah tauron na miya ka umang utapundo at tipakan yan ito. Ayaw pa man nagkusa malabalas. Nainwak na kiapresyasan na miya pikirak na no to at iyak na ba't pamati anak na ika kasamo kami sina lang unta manawi dakal ko masjid na nabulungon ng Islam. Ay madakla mauna ta said na itaon ro ka sungui miya ko mga isay ng pisatan yan. Agya pakilay niya no pamakwat. Kusa bala sa mala. Naububad no tumawid sa katakabur kami alayo Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaloy Allah sa Quran innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sa din sa tao ipanakaburian sa simbo niyan rak napaka pagbungnakan si kunaraka sa tatapnak no miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salat man taraka as-saf al-awwal makhafatan an yu'adhi ahadan ad'afa Allahu lahu ajra as-saf al-awwal. Sa mama ayadan yan kapakasong sangkuto asaf apaganay nakagiya beradatan ka piagadatan yan sa mga tao basiran matadwa makaligid na basiran masiksa o di na dan yan kapasong na napisa na po din na taruto na ayay balasun wa Allah na takapan wa Allah so balas so paganasap na imkir kanya mana ini ko kumay ka
Ada na amay ko melay nga po sila pumagampisa naman isa na mindud ka kakuha na sumas malabala sa digyan ko takasungyan ro. Na sir kanon na mga bay na misugat ra kanon na eh. Adun ang mga staff tayo magyugo na ito mindaga ko ay di pa kakuha. Ad na mga staff pamuputol isa masjid na tanong din niya sa mga masjid na dudunay mga staff sambayang nga saya ba eh nasambayang nga saya ba eh nasambayang nga romambu na daw makasumbayang agiyang ko tabay isa kaya daros na masjid na mabubalton na utarkihan agi amay ka na misumbayang ko man nasisil ganyan ginantang amya karaw sumbayang sambayang nga na yan nasamo ta oras na niya sugat tuwang kaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagilaw po sa ima mapra-pra pangano manisa din magisugup diyan nama sama no to nagyuti dito kadadal man sa mga kibr mga katakabura mo ta sa badan tarta mga bay o din nalilintilintang niya sambayang na yun magawa nananame ka tina bisdesgen o katingo tay mamasaw sa usufa ko pamana pakati ni usafio ipagilay no Allah taala sa sapa mabubuku bupitero Rasul sallallahu alaihi wasallam masadin sa saap sadin sa tao akumpleto niya so saap pamana so yung katatarotopan na kumadnung ad matarotop natarotop nun mambu Allah taala gupakandakal niya nun sulimu yan sap manatigo Rasul sa putol niya so saap mana kataw niya na mapuputol na diunsug yung magisig udi na miyakaw masimiyakaw man adon niya nun to kumpleto putol na mambu Allah mana putol niya nun mamusulimu yan ana madaklayap kasugat yan ko sa kanon na mga bay kaya di ganun bumagisgad gitu na yan nga mga ulol sa masjid ugay na naman hindi pangdur kan makasimi na lang kaya dataraya kadarpa na nanamiyala yung kanuron alhamdulillah magiw kabusa din na mamatay tanong na makapundadulo na tanong natin tanto talod na magagod ay matunaw kailay tanong sa mga tao sa ngay dalmalo pa na sobra pa sa miyatar din na sirat nasangot oras na tuwalin ng tanong ako ako sa buwan mga karibatan ko penanggilan tanong sa nasambayang paganayron na diya nga nakapaningidingil sa sambayang madakala bara sambayang papasay ka paningidingil bubula-boros ka na mga bay kakagya mauri ka no girakuan na sopaytaw na saya matatago na maadnap ka si matay girakuan o din napki-report abay alang na besulod na may itong yan ikadakliran nasang oras na dibakar na unta kortina agyan na pugalong ro na pero maintenance road ayaw tayo bliss ba natatutan yan na kukuhan bibinasa ko sa bayang ta niya panutuli Jaber nakiabubayan Allah utalas kanyan sukun sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan idha qama ar-rajulu fi salah aqbala Allah alaihi biwajhihi فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني anda nikatin ko tao at tigo Rasul kas kanya napsimbayang na so Allah Ta'ala na diyang kuto ilay niyan sa kanya upama na isarang panguno Allah Ta'ala sa parasyan upama na inangkaan sa kanya no Allah dito amay ko maningidingil natiro no Allah hey manusia anda kay ni pendingil basi ka pendingil ko tao at tumun ka disakan amay man ko maningidingil isumatun Allah at igin akbil ilayya sikarakan sangon asakan ipsimbuan ka
Amay kumaning idingil sa ikadua na turun wa Allah ng tada tarapiturian na miyaw na. At ginaan kay ni pendingil at tigin manay. Basi ko tao akaanak na tigin manay at tumun kas kanina disak. Na amay kumaning idingil man sa ikatlo na yang kutuwa ta awan Allah taala na dinian din emanan yan na terimaan na yang kutuwa sambengin. Mana ini nagyang utapan ni idingil. Nakna ba ay isa ni tafsir ng mga ulama nagyang utakap ko kauulo sa mga gilaw kasi. Uwi ni tapiran nagyang ko to akali-baliba to mata. Pamana ba pwede gilaw sulong kay kile yung mata so tama na pinigilan na. Amana dumingil kasi na miya taman saya. Sa kawanan nakagi ba pwede ko pinigili gumiraw karon na miya ka marobo. Na sama ta miya ka prags. Mini ba pwede makaug sulo na may tama na tining rakayang utama tanga. Na maka pira ka bumatiting-tingir na da kay pataga sambayang ko. Ayat itu katindig sa sambayang ilan yung mga bidatan dia mga Kristiyano sa katano na sumusunod tano sa nagyang utama tatano na ayat bigilay niyan nagyang utapkup tanan ko beneng karo sa utas sambayang yuto itu na taksya. Na ilan yung mga awayang ko pili na makarulong makatutulong kasama ito na isap na hikmaro nakagiaya da pun kana sopya kasumsuma dato lang no dato. Nalan yung manang mga Kristiyano na lalang ang dira. Pwera pugayaan. At ipugayaan mamuhi da ditar niya pa. Oh. Na sasar dita din sa pangindita din ano napapatong ni rampan. Nga naman nagkikiyaan karo. Nagyuti sabab ang bidatan no. Nasangot oras na ibubaba ka tumutulong ka ago piilen ka diyang kutuwa. Kaptadan sa kaya beneng ka ko sambayang ka. Nagyuti titwa ng takatin nagsasambayang. Panangilay nga panubay bumititindig ka ng asawaro saing ka. Ang yung madakla ni simbayang pakadugod din ng asawaro ron. Nani yung pakaditindig ng isaw. Naginanap ka ton. Namarataw to. Ini sa paruto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ago sango tauras nananaknap manubudin ni malungak ya pakapangilalero na miya sugat kad ng uta hadis. Ayaw tadi tiro na uta tanto na malaki ni bibayang utakwan sa tibaban ka. Ay di nun salakaw na may katitud na yaman niya nana ika pamanaad na ikilk ka. Datarang utamatawa ko darpa di tanto sumasarigatay nga na naikala kami kaningil ka ba din ang nabunot ko. Nabunot to makasusulod. Nagyuto na maratap nagyang ko to ubang ka pigi mga pigili ang utasujud gadi sembang na baka pipid makro ang utaba pipid gadi sembang madakar kan bisa dipipid nga ate mi agi saraw kano. Nasamo ta oras na kurang to. Agumara tay ni pamanintaw Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pamanintayan so babay mama adi simbe nga banalangag sa puro. Ada taro mampu Kristian. Taro niniwain. Makro o baka dingil at ibaban ka uwi na ulaw lang ka sa makapira dito rin mga sambeng ka kamana o baka tibaba kalibalibatid na matanga na makro to kawanan diwag sunna ay yung tatumutulong ka haram o baka langan yuti kaya pa ka bilibiday makro baka di paningidingil umakadakal na dito rin mga sambayang sunna malay balas apang ilaylay ka na tatnangan kaso kaptadan sang kaya benang ka haram o baka lang agsapor namya pa kasi sibetan no to
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai iyyaka wal iltifat fi salat fa innal iltifata fi salati halaka. Miyakapuna tutul ki Anas bin Malik radhiyallahu anhu apitiruyan apitirukon o Rasul sallallahu alaihi wasallam atigina Anas hai ikaritangko na ikhtiarin ka gupananggila ikaw baka makapaningidingil ko sambayang mata-mata na suka paningidingil ko sambayang nakabinasaan. Di kabinasaan ang utwa miya kalbat ko kukuha nga balas ya binasan yang bunag utwa manan yan na sambayang ka. Ikadua apagusayin tanong si nagyang kanan kapkari pasing ako di simbayang. Ano ta di simbayang amiyukit kasangkaya hadapan nagyang utakiyaukit kaon na keripasan kasakanya na aya hukuman untuk na miya dusa mikia haraman nagyang kota tiara pasyan so di sembayang amya alai Rasul sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yaday al-musalli mada alaihi lakana an yaquma 40 kharifan khairun lahu min an yamurra baina yaday. Watigino kataw ibuang ko to penarapas nguta penarapas atau sa sambayang o kataw iniambus o kekuanian kekuanian ke kanarakanian ro o kataw iniambus udusan yan ro sa katerapasan yan sang kota berasa sambayang na tumudun taral binian abun makanayaw makatitindugdun sa 40 ragun adi saban yang tarapas sa sudi sembayang. Naiman tu na madaklay nggak ada tiasa pada sembayang na ayah hukuman itu nami alai Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi ubatigin mana isu isar kanuna di sembayang na amai kana terapasun na uban yana tigin manai nderainun kaalang ini anon kamana di sembayang ya ko mga penarapas nanti ni katerapasan yang utas sembayang kan alang na usugukan yan na alay nga puro man watigin uban yan suguka din na pagitido akan tarong syaitan syaitan ito wina tiap siro mga ulama sa yung unta katarong na lang tala magitido at tanor nakanakuno ba tanong petido sa batas kanya punidaw mamana diyan ko to amanan yan na pagakulan ka namin kadigaw ng pakato na napakalaw nga nga naman yan ano miyawa winak kailangan na ding umpungunot no ke paring ka namin kasi koreano to napa ko siya tingga gamataan asa kana tubat kakwal ubaka no bubuno ka tiyan to na aming bunus na lagi tera pasira na utak ko ata na miyagi sula pasira sa sakolay ni bubuno sila ginaw man na di pamana pakapang niya nga sarila ko Allah gupang siya tinga siran au gyuto na inuto pitero Rasul ka ini ilot